Api rapidin, udimu ya patausi, jika wana fela pada abusan, lima hosana asirisan tuka, yo wana fela usmana motan, kelelo ikutusi iso, runa batang kebahaba fokoran, rikuci muna hamba karisulahaw, ka Yesus Kristi urena lemo kulusiwa runa. Amen. Saya memangkan berpikir, maka hidup kualitas, hidup nyawa, hidup titipan, hidup berwamasa. Seri. Ai mau sakila ne. So seri. Hidup sesuatu. When you are a leader of a country, you have to embrace the constitutional framework. Don't keep the constitution come out. You embrace it because you believe it. When we exercise, say what the constitutional the head of government go riot when Nós campanhas para kamu nana tu mesti. Adi mesti dia hau rumah Sete sila tamu kutua hau. It's the best thing my
nature can so well arrange to cool down tempers. But yeah, today is very cool outside. Very cool. That I think is equal to the heat that I see in the house. The Kupa Minister of Foreign Affairs, Bombo. Paramente muna. Alam mo opposition ni layan pa. Ang ata, kau kan to, tiga. Ini anu lain lah, kita kan namanya, bapak kan hadir. Oposisi, kalau oposisi itu harus apa?
Che c'è delle cose veramente che si tiene da Paramente. Chi si sta andando a fare? Roma, potai que aba hayin. Ya baina. Ye be ka o. Muso. Qui pisemo un po' mara. Il muso che mi affetta il Parlamento. Per chi pisemo un po' mara. Paramente che si vede da un muso il cabinet il muso da mano non si vede da un ormai saprai il pelo un da un pelo non è una o da un palo da ormai saprai muso qui così non to buona anda Parlo Paramente tutta la giornata e lavorare insieme a voi. Dove la dice? Andiamo
Paramente. Aí a nome de Aditama. Diga sabe que eu falei uma coisa, até eu ia me Haiti. Ahora muy bien.
แต่ว่าก็เลยหลังคือการภาษาผมก็ทำการที่มันเป็นการมันเป็นภาษาคนที่เป็นงานในสายเรียนมาเราเอาดีเลยค่ะได้ดีเลยอย่างตัวเด็กเลยสิก้าตัวเด็กลาไม่เกลียดต้องตัวฉันให้สารที่เราทำดีแต่จริงๆคือมันอะไรตัวนี้เองอ่ะอีกคนสั่งอะไรมาอย่างรู้หมดเลยนี่การเสียอีกชั้นนึงคือชั้นนี้มันเป็นโฟกัสconsistency ทุกเรื่องที่สุดเลยคือเสร็จแล้วหมอจะไปสมุทรกับนี้นี่คือสิ่งที่ถ้ามาชมที่ถ้ามาพูดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกคือ priority อยู่ในหลัง in line with the procedures and culture established in this house. We have come to the end of today's business. The house is